Presiden jangka Hill State People Democratic Party HSPDP uba KP Pangnyang ulong baka parti ka yang scam hakaju kanongrem ban persya ya kajingti uranium hakani ka jella Meghalaya bat kani kajing persya klalong nadu kapor Presiden baningkong uba Hopping Stone Lingdo bamkwai haduar blai habakran hakilat pathai kubor ka office rekam jangka parti ka badan haga Bomfile Road laim kra ulong baka jingmi hakilat pathai kubor hakini ki khandiat sngi haka bayar uranium nakaliang ka parti ka kran syai baka persya ladadon kum kata kajing temu ka parti HSPDP kalatho syaka sarkar na kapor ban penpau ya kajing persya ladon kanu kajing temu banti uranium hakaba ladawa baka sarkar kaladai ban penduk pendamno ya karai jong ka kabinet kabala shim haka arf sautrik nailar hajar khandai ban aiwai sauspa arfuar hektar kajaka ha Southwest Kasils District syaka Uranium Corporation of India Limited UCIL hakatai kapor ka parti kala ai khublai ya Dr. Mukul Sangma ubari umentri rangba hakatu kapor hakaba ka sarkar kala shim ya karai haka jingalang jong ka kabinet kabalong haka sitarik nailar arjar khandrio bala penduk pendamno ya karai aiwai jaka syaka UCIL Presiden ulong baka parti ka ai khublai ya umentri rangba bamenta ukonrat ke sangma ubala penskam biang ya karai jong ka kabinet jong usnam arjar khandrio ban numsha banti uranium hakani ka jella kumba ka parti ka yang scam baka persya ya kajingti uranium ki ba chung ke jala jungi ki shai ba ka jing persati uranium te ka parti jungi ka parti HSPDP nadu ka por jong mai hoping bat ki we ki galam ki MLA ki Mrs. Sheikh Marru ni lalong persya bat ni don madu ya ka jing persya te ka jing kan mau jungi ya kan ka isu kalong ba hadu kasem arjar kan riu aku tu por kadang don kene ke MUA2 government po jing lam jong Dr. Mukul Sangma te gidon hang ni ki memorandum bangis jubu memorandum kai haka sarkar na kapor syakapor te hang ni tang ban kan mau bahaya ki jingalen ti jong ni ya kene ke kam hakatai ke sarkar jong Dr. Mukul Sangma haka arbu sautrik jong Agos haka arjar kanriu arjar kanriu kadon hang ne ka pin mau haki ni ki magazine nyo ka government ru ka sai ba ka sarkar Meghalaya kala revoke sendon ya ka land deal bat ka UCIL la revoke bakanam don shu kanu ka activity kanam don shu kanu ka pre mining activity na ka bantau uranium hang tai ha Southwest Kasils la ka bandai han lumya siat na hadong ba jengrin ba kanu ka jaka bat ka state kala penkut no chi sendon hagwe dei bat kini ke isu jong uranium apo ka jela ka jungi ti ni nakaliang jong ka parti na du to ka por ngilas mau bakal along ka we ni ka achievement baka parti ka yeng bat ka yeng bat ka sarkaru kala prian ting isu i hagini kiski pada kidang don si ka jing sedang ban ya kren biang ya kani ke isu ten rengi pen pauru ka sungu kum ka parti ya ka sarkar man ngadang menin hi minangmut balai ya kendu chief minister ban ya kren ya kani keju te menin hi aga kabinet kila dap shim ya rai na kalian ka sarkar ba onnam dan kajing ya kren hak wi dei bat ka kamti uranium ar bagane ka sarkar dalelei kanum initiate ne kanum ya kren banu haba halor kani ka issue baka sarkar mensuar kala da penduk pendam lamar ba kani ka kata ya kipai ba jongka jelah di nakata kadau nakaliang jungi ngi penpau baka ke baka sarkar mensuar kala da le kala da penduk pendam ya kini ki dapat explore uranium hang ne po ka jelah ka jungi te baka ni ka sarkar ba mentaru kan penkut pendam kumju kumtu kumladon mensuar bakan su Kediang be jaga ke baka sarkar ke baka hamun suak alale te kata ka dei ka jing sungu jungi ne ka sarkar ko balapen sai bala kren do unda ka chief minister juga state ke jungi te halor ka nehi ngan scam ba ka dam don su ko ipat ka jimut ko ipat nagaleng ka sarkar ko menta hantam niru ina lang hangni
Bat ke kabinet ke bangir udon lang minister jungi te ki syagedar hi ban ong ba ya kan hi kam don chu kan ko ko sik bat lara kadang don desi kan no ke jing tu te nagaleng ka party pate gumba kala yeng bat kala yai yeng ngot ngin yai yeng ban persya ban ong no uranium mining ko je nagaleng jungi